primary department zirlai no pang zong te in zawa in chi bai vek ule buine kan zirlai zir tur hi zirlai somni pangana damlo te thian I suwa ti ani bible chang chiar tur hi mathaya bungli chang somni pali ania zirlai na min ko mu tum chu natna sang damna chu Isua Krista omani ti ani buine kan zirlai zir tur damlo te thian Isua ti a hian Isua Krista chu damlo tam takin damna duin an pan tho bible a hian kan hmu ani tun huna po hianin Isua Krista chu damlo te tan thian tha alani ringa in kan damlo changte natna kan to changte hian Isua hena tong train damna dilila ani chuan damna min pedon ani Isua khuvela len lai khan pathian ram thu shilin Palestina ram chin le mara kal tlang reng ani voi kha chu tura atangin Sidon khwa tloa Decapoli ram kal tlangin Galilee dila kala chuta chuan mi pakhat bengong tong fia theilo hi a omani Isua hena chuanin an ron hruaya alu chunga kot ngat se tian du hle ani bengong tong theilo chu mi pui zinga ta a kau sanga a kut zung tang te chuan a bengko ate chu a han khoi saka chila chaka a lei a khoi saka bengong hena chuan Efatha atia Efatha ti omzia chu lawin hong ro ti na ani a beng chu a lawin honga a lei phuar te chu phelin na oma chong theilo po chu a lo chong thei ta ngala chople chilin bengong chu a beng a lo wara chong theilo lei phuar chu phel a lo nia a lo chong thei ta ngal bok ani bengong te chong theilo te hi chu ko zaizir manga in biak te angai chang om thina a boi thlak du hle ani mi anglo te biak nom na tur ani lawa mangaya thil pek ne na tran pui tur ani zok ani bengong lali swan ati dama wangin alom hlea adam thu puanga a hmu piang te hena sei chho adu ani ma se Isua khanin tu ma shil lo turina khap tlat si ani bengong alo dama a tong theilo alo tong ta ka wangin lom na sa tak chu khap sen rual ani lo ani an khap na sat zo po le tlang au pui an chak zo ka mi pui te chuanin Isua thil ti mak bengong a beng alo war ta le chong theilo alo chong thei ta ka wangin mak an ti em mai ani Isua Krista chu damna du apiang ti tan damna petu thian tha ni atling em ani Isua Krista rong bol lai bokin rom si pai za hau tu boy chu adam lo ani apu chuan Isua chu a rong bol na chan chin a hriatin atidam thein a ringa ama hi rom si pai ania zentel mi ani a boy chu tidam tura ngen chiamin a hne na aron kala thanhem ngai takin damna ngena sipai za ho tu chuan Isua Krista chu engkim ti thei ani ti hre chiang hlea damlo chu hmuin khoi kher lo ma se atong kam ringot po damna tling ani ti ring hlel lo ani inan thlen don hain a hne na thian te te rin lalpa local har sa su ka in chung ilu na tlak ani love in hne na local tlak po ka ni love thu chau soila ka no pang adam mayang tin Isua hne na ange na ni sipai za ho turin na chu Isua ina hmut ina faka Israel te zinga po heti marin na sa hi kam hulo ati hialani ami tirte ina an hole chuan boy chu damin an hmuta a Isua Krista chu pathian engkim ti thei damlo zong te tan po a kom ngei thlak ani ti zong kha voine kan zirlai zir tur te chu nia thuvon kan natna zong ti dam turin a in pei reng ani ti ani zona pakhatna lali suan bengong tong theilo ati damna kha khoi hmun nge ti ania a chana chu Galilee dil kyanga ti ani zona panhina engtin nge Isuan bengong tong theilo ati dam ti ania a chana chu a kutte chuan a beng a khoi saka chil a chaka a leite a khoi sak ti ani zona pathumna Efatha ti kha enge omzia ti ania a chana chu lawin hong ro ti na ani zona palina tunge Isua kyanga a boy ti dam sak tura ngem chiam tu kha ti ania a chana chu sipai za ho tu ti ani zona pangana sipai za ho tu rin na Isua hmu khan engtin nge ati kha ti ania a chana chu
Israel te zinga po heti marin nana sa hi ka hmulo ti ani ka ti zong kha voinia kan zirlai zir tu te chu nia kan zirlai zir tak te lal pan kan za tan mal som lo se